bacha won say Akanfo na before amamre mu no last week na MP ne ma meka mu sabre she's grieving onyini sempani say yenyai abayare nkodi kurasem wukunu kwatwe mpena na abayare asem kwa kokontokwa abayare da dem tipani for say yenyai abayare nkodi kurasem onyini say eno na ama bia MP ayedin a onka ho we no si nya uke mi ni u ya adwen pepepepepe na say mo ade pictures we buy na bru 2 weeks kura o nana mama yare obaya abrewati nana mama yare mu anti abrenya nana ni why hot kakra ya mano that your friend is saying as MP na ye say dem bia ne wo akwanya bi wa ha enye ne mama we betwa mi kura nka bia sarbe nat na ha ma ko sa bia pese bi sare ne pese mu bisa bia ne pese mu tibia no na nka sarbe ya ti nti ya mano believe that the na doubt ne mano ya kon so sabra ogrivi she need her privacy and our support and our prayers, don't you think so? Okay, yeah, fine. Send our working. Yeah, fine. Sapua. Okay. We don't see a man here. Yeah, the man. Nemu say yembisa na dokuya. Say an achievement. And I said, then pana MPP for Gina Suntia. Omoka say yensanto abamon bi. Opani bacha. Enti mami wa mikanya. I want to wahunu. Oh, there me. Let me the point. The about point. Yeah. I make sure say, Madam Dokua, I want to excuse her because she's grieving for now. But thank you for understanding. Thank you for understanding. Only, I said times and seasons. I will bring my beer. Beer when every enya butari. Encha wa betina ha na ko sa open. Like one year na him now. 2 weeks ago no mo me no. Ana make say enu mu bra ofura bro chire ba ya ogina home ya na empanifo ko chire nse bra. Na ye yaw abrewatia e wa monochrome. Owie ye pe na na ma me da form amma strong menu. That time before time number no him na fly. No bro chire no ni ha. Okay, bacha. No honorable now with the hair baby because PRX are we are man on. Yes, our ha. You didn't create prepare. I don't know. That's no brain or that. Brace him on. Isaac Bacha, a secretary at the NDC or Akuapem North constituency. Kwame. Na machana obi odi ko share there my MP before I heard me. MP ko ni fi o say me nye ready. The last time hu ni e ada na ayi bibi ewu. Me sha na ayi madla jan shoda ni kunu bensi mo mo ko. E fro me hu ni kura mani kura ko si hu ni bi. Na me we dey ko PR ba. Enye ayi agwa dey say IGP no na me dey bo me ne hina. Me ne hina. Hina ba me. Enye ko do masifo ada Roma kwa me ne hina. O hina so no ntino. So MP some day say na kan no ne ma me da form ntino and also no man the benefits of the doubt na e ja na kakra and is but say na chairman secretary kan no and so far nipa benum NFA ekofa form so no banan ana pe ne secretary kan banan na tumi afile assets in run your closure no but in this no kind to be on a fair ground so no onipa ba kwa na nkata sem ekoye yin wo man kwa na ewia ono so no submit na secretary refi say ne din commoded abra obue forms no obubo din my nipa dafa forms no enti no ya calculation na jera say okay wa wasa my nipa ba na ituma file ne dey automatically ka ba ko enti enti no yes udi see enye because no my nipa na afade daw ana wasa my nipa etumi abe file enti no ba ko na waka wachi ni na ya enwure daw enti no eno no ba yenim say na waka no to be on a fair ground so no we man a chance there ono so let me abe file if you ameko na wako hwemu say na and also if I 5 people contesting NDC parliamentary seats chairman and Akuapem North I think say we the first time Ebirisi in NDC mo Akuapem North 5 people and the chairman oshe filing fee in the forms of funding getting to close about 50,000 in total and nipa 5 you know and a 50,000 I tells you say ampa and you know 250,000 no to my bem from here and also no about eco national it's me abo my NDC am so it's my connect so we see all the candidates all the aspirants you know very 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 best of luck now also no after the vet and what we pass out you know once we pass on chairman ba ti ding bi wo Dr. Chumesi oh no ko MPP na yi no ba independence I mean ayana moya na makaka se ono Akropong-Akasa mi bisa ma make sure
Beza na oye Beza o PC can it PTC and APC. Okay. Market na wo ne pen so na ohwe yes a market no. Okay. MPP amanyuku no oni MPP amanyuku no ato kesa de do baby no the close to be in kakra. Okay. And that's when you say you baby akọ baby. Baby anyo baby bejo. Ene so copy NDC. Okay. And to come market so independent. Or independent. Any MPP to co independent pe. No. Yeah, you party nimu. And e man you co independent say mo ma me ma NDC for pemi. And then so they copy wa na na say man fi program be e course ni ade nyina say obeka ya me be ma so da form ani da form. Enti e beza afi program men hu no last Saturday men hu no ebia na otukwa na wetin na echi na me sure so be ja na echi bia na sarbe na ebia finally so je ankwa on the woman continue sure so be kra na obetumi tu bia ma na be support na you are right enti ono na graceful school no so proprietor anything Krumba no the footprint wa ha okay wa born modern pa nkwada education on fani agori obi o into education there I have so much respect for him and say nkwada na go on MPP for nkwada wom NDC former wom CPP former wom enti oni ya hwese oman no da ma bia no yebenya a doctor for na teacher for ene enkrofo be adwuma na oye ho adwuma no na PC in some other schools wa boa me teacher for papa kwa me se nsa no adwuma ebi ne sa market no tramode market wo ho no yenim ne dada okay yenim oye retro we say NDC fu no ne dada ono na ya asem no kwa me agori ni form okay agori any film na me ti din bi omu kumoji events ne kwa me minim no na din san ne se as a last election or call crew say Evans Kumoji na din obo no Evans Kumoji last election bala sa oh okay I'm saying e bia na you ma bia ko baby na o say ho ne de no ba ha e bia na ma ya ma me so rifi akopem ya secretary kai so wo no speculation until she confirm or otherwise we can't work with that okay but can I say na we body defend them na we body defend oh no ma me wu aga say o say aduma yi era me team is a premier me see me the Kwame very no assembly man wa okuwa Kwame me say Kwame me anya adwuma ground so nye o say ground so here kwa me only Kwame akọ ayi police station mo mai na jo wa ko say no nya 7 Kwame me say ground so nye Kwame me say me krom and now me say cap assembly man na DC kwe NDC DC ano wo abitibi sarbe na kwe but Kofi me die okona unya ebebusu chances na se okona you sure there da ma bia no because when you watch it we Okoman DC be yi ni krom for kray na hwe na the whole we calculate am so na Akuffo na any problem na any problem kum so na lumba boy ni sa na ewi na amfa pass na ewu akwaze my woman that come a woman kasa bi but we should start someone say going into elections that say we should statistics now we are solving there now Kwame Perry dey no we Kwame Perry assembly election no ko okugan cause police station election no nya 7 votes there's a police station baby anya say okugan nyina papa chwa kakra bi o honom no eno kra MPP for election machiri ba your friend Akuffo Jesu obu baby was when party ne ho ase a wompe I just saw me hu tintin we any patia say we apache what obi ahunu maybe I call intercolleges festival ebi sa baba ne to say be apache kakra na boys ne ho fe na si fiama fle obi compass 1998 bia 96 98 na si the photo be chero na si sa be na nya na lens ye komo yo chane lens obakoko obi ogbeni ba obrese kokoko no ahye space na osuo na semtres for boys ye twa ne ho ahye na tom di komo wi na em say agrona to domo ko so epono yete kakra hey boys we anyway Dimika abonyesa aya abonyesa only party ne wase a Kwame na no Kwame popo chwa ma unson wosi kron me Kwame nyabotar na yenti form nya adwuma ne ma na no aye dru amono krom no Kwame na ka ho unhu so be hage won say adwuma na si Kwame o ye ne yuma ye jaw mu Kwame woni betai you know NDC din ye be wuram kakra Kwame prepare me say me no tena se na na no na me catch there ona ko agida for na opposite wa komienu original me something ye betu o me see ye betu of us agori me grab for that for na fa bajano ma me to do fa me no me aso ba for agori for me agori na che ye be di agori papa me ko hamane so se sia na me no kesei no Kwame baby na utwa ma ateka mu ho no
Aye. Maybe I'll come and take any mono. I'm no group. Why would the one who go? Look, I said, but Drew, I hear a Aquapem Jassy, a Aquapem of a sick room, a Aquapem Jassy, a monochrome or Sescutus Wagari, when I'm a Duke Jay, Akubutu, and Aquapem and an penny a coho. A yes, I heard him say, and I room could do and what's the question I'm watching about you, dear Subium. Yeah, I am a BBR, Okoman Radio, Okoman TV, and pay a BBR. What are my members? Yamo Baku to Nayan to Uncommodity, so Nana, who Nick and Grammins, or Yam, or Yam, my Usim Quet Agasa, Namisaka, and Sisia, Wadaroma, young co and also Rana, a mani beer, which you know, Medibeba. Yo, Mammy Man and Nash and Wadaroma, and a pair una so Yamoache. Hello. Oh yeah, my Wadaroma and a pair of Okoman Radio near TF4 when I saw Yamoachinana. Also. I am my Wadaroma Umpomutidano pay. Oh, I no pay you. I see. When young coupon is lying, man, and none of the one the account. I'm holding me a pan. Oh dear, Michelle, what number Niajan, I know Mamma Quenya, and better was as soon as you didn't come. Who Brasia will Casa would draw Nyansa no Numidia, Yaton Casa near Niaji, and a pair that's a wajibre, not near Becassa. Nanakasa, what I meet you. Mensume Damas. And a brother and I so be who turn the pa, and I was answer for a best row. A honey, and Sam, me mumne or ye me wafasi. Hey! And you know that room, my Kimano sign, Umona of us, look up in Me Okrapin here, me wafasi. Eh, what for a best round, and then you pay the baby, near who dear baby, Jana Quay. Yo, Nana, what that room might does say what boy, Chimetisa, and I don't pay say, or Henny Bat, Nico, Nini, and one day about what bo, and nay, send a wedding work on your bar, and nay, I about you say, and near my toddy, now what's me I couldn't fa, I could be cum, no by Jassy, what that room, I can't say. Onim, anwoke kane ye sonko na niente ye sonko no yende no ye moja asem meka se ye moja asema nenne ase ade kwesi Akuffo to se abiesa ye nyina ye fi baako abusua baako anye nche nti medimu pe se ade kwa adim wonga kenyina ro obako divisions bia but young de oye yemoja prekope na yi koma hene akwamu aboaten na dasebeti ase no na bre wati aye jane kwan ko hima na bragin 42 mienu na mampo hene na no se bonsu omni nya ni pa ba ko senia ose ade oye eti na obeduru ye no na oswa okosoro na opakam osimomi krom mo medium enti ene ose ade oye bede yes obani diem ni sa obani diem enye ntengu ne diem pe enti ene no obey no enkomodie no beko sen ye bodwa data ye bona himfie ho na nim ho ye de bad press bi ho enhia ne te se na na wada roma wine himfie na nim pe forecourt of the palace na gwabia ye bebo na bi mo Akuffo mu ada ye ko gwadata ni tetifo no hwehwe ye na abamu no abem ose ade yo kwesi Akuffo to se bisa just for the oyen de pe inti wonchu bi na me sen tokwa obi ade oyen de inti senia yerishia no kwan afa no eyesonko ebise wa aba na dim senia mekan na menyanti ese ye bajasi a unkro ne dosu na mi se kwesi ye de kofa so na bobo unkro na omunyina eba na omo abeje bobo ne ehwe yang man ye sukitu esu ye gware eno no na ye ka se sukitu gware ye no so bebre na mom ye nsa ho hia ye wo ka jasi a ene amandom adoso ene lower dodoa na fe so no I could see a different traditional setup. Okay. But we have sang Betty Bekayon.
Nti yang pesa na mabobo. Enti nei na eye oye man osim kwatia ene na this year wo afie ene o me wo chichini benche nyina e basuku for and sorry for abekan yen. Ena ohene so de ne doma ba be wo mu. Sa na tene. Ne ne dia monokrom ampaye bedwa. Sa. Na empuntu sam ni ade ben na da wakoma so wura ba opebe se one be ka ho asem na yentibi. Yan system no. That's man pray and who say pay settings. Yan ya chire kwan no bi abe chiaso. Sa pepepe. Sen ya dan won ma Akropong Kasa ya start educational foundation ne time me. Ya call meeting summit ya frɛ ahemfo nyinaa prominent citizens nyinaa ne ya call araba na ekoye summit bi I bet drive a youngness and years. Now 4 pillars and ye gina so ya very juma. The number 1 is education, number 2 enterprise, number 3 traditional governance, and now 4 sustainability. This year man is a no. Obeshe na him to mean sustain one near mana white. And so we are using these 4 pillars to sustain yenuma ya kanina. Inti menoka yerisi teachers quarters, yerisi police station. Ningina comes under the umbrella enterprise. But next issue ningina need to traditional governance and nothing. Traditional governance need to say obia dinilemo ni mobile function and then you tiapedia hinim sana nim ni oye ankobia funim ni awoye any traditional governor ura den na woye se ura nsheke wa so to me chewa na ene sa no man inti 4 players in the day adwuma wo jasemwa na mesanga timobi number 1 the education senia ye be share na ye money ne nenuma then enterprise no health ne sanitation ne bibia share enterprise ne and then the key one governance and then when we finish how do we sustain sustainability and no so ni gina ni deri ye bibia o se abia yo ne ye be ka kire ne say ye nim ne vision. Inti just among the vision be or dear sin and so of peace and tranquility will come. He is talking about education. He is talking about the same things we are talking. Inti young day young how ni so meye say my and the name ne vision ne mission no just among the time to say or the ning na be na yen na kwabi and some I be can and na abo Nana yehwe amonokrom a munye pesetes wo empo akropon anase kwapem mam ha Ghana nyina Kofi fimia me be community center no makɔhwɛ so akosibi mudi enimu fritete me no ka say me ne na aba me dama bia me ne wachempem a oyɛ Twumhene edema kwapem hia ye be develop bibia eno so bɛyɛ krabɛhwɛ amanfo abɛhwɛ amonokrom ne kwapem mam ede akɔ na no KVIP akɔfa ne kumase manu se eho no so nana ye agana fefefe bia ye behwese be ya ye be ni ye na be ye Akuapem improve bibi na no so aye dia ebeka ho se na no Veronica bucket na ka mama Veronica bi na ye no ntano pai ye se obi bebre no watimi atoto ne ma ebeba na ya bebo wachi dom na ne matimi e kama ente bia ye be kogwam na ye de akɔ that's na ohwenim ye ba bebo wachi dom den yo and then be chiama no pay yo nana ye da wase pa na obre no adaje yo nana osim kwatia o ye man osim kwatia ono ene amonokrom hene eye kwapem jase ona ne wo fa ase kwapem hene e ba ne nchen entiene okwakoji nhira na one ne wo fa abonan na omadwen so be se ne makwasi chairman ye mo akwa abado ko adibiba o ye sumakro o konso adibiba okoye ne twafo ni kire ye wo se ma ba bi wo mo ye korea ne nyonkro twafo ni kire yo jasemen mu hade boko na sania hoboa gusu ofia ha no esewani den sa o katra sania yero ye manka se amonokrom de spitu so agare one way pay setters
eti ene wɔbɛkyerɛ sɛ wɔndim ene wa obasania ahemnia ne mpanyin ɛwɔ ha fa wɔn ho a wɔn atena se wɔn mmɛgba mu de nanso wɔ hɔ a wɔrehwɛ ɔyɛ man ankasa rehwɛ baabi a wohu sɛ maayewa bi wɔn a ɔyɛ krado no wɔn na wɔde ayɛ no ɛbɛbɛgba mu eti ɔyɛ man ne mpanyin nso wɔ hɔ nom a wɔrehwɛ ayɛ a wɔde baba bɛyɛ yɛnwura ɛwɔ gwa mu no wɔn nso wɔrehwɛ na mesaka na akyɛmpem yɛne ne di nkɔmmɔ naano no na nampu to hene mene ne bekasa mani beje pa asem ne bekasa aha yo eti wa ma me signal sɛ ɔne ɔyɛ man wie sima nansa no yɛbɛkɔ nana sɛwa nana ma sɛwa jan nana ma sɛwa jan ɔyɛ antiase hemia antiase yɛ kasi antiase na yɛ ma mi amodoku MP ɛyɛ abrewatia no nanu ya na wosi wɔn abrewatia ɛwo amadoku atia beje wosi wɔn abrewatia ɛwɔ hɔ eti antiase hemia na mensa aka no ha nana ama sɛwa jan ɔtɔ so abien ɔno na ɔyɛ antiase hemia wɔ hɔ eti yɛbɛhwɛ ɔno nso wɔn ahoboa ne sɛnea wɔn antiase fu na di kan bae saha chama wadaro ma obi bebisa sɛ antiase wɔyɛ hefo wɔ jasmen mu ha nkonya sɔn ɛwɔ jasmen mu ha no wɔyɛ mu biako nkonya sɔn ɛwɔ antiase ha no wɔyɛ mu biako nti mɛdan ama nana ama sɛ wajan na one no ato aso nana wadaro ma no pai wona so yɛ mo ache yaja nana mpo mu tren nyame adom ne ho ye to anope de mu se wani age pa sanse ene Akuapem ba besra mo na na tin kan sen enya sam ketewa kro na asate bobbo ba enya sam ketewa sa de na wo hwanim se beba da bi si enim se Akuapem mu de se wi jasia ene ana we jasia enya den ebedu jasi nti ne edu jasi nti yansu yerige na wa tu o jasi yo na Akuapem be de na wo hwa nim se oba ode betu gua na se mo de betu na nim se bia onye ma mo e de na da wakoma so a wo hwa nim se ebesi nieda mafia adam makoma afia ne nkabom se tikiti kokati yenyina yebeye biako na yebe ma Akuapem franka no so nana yebe da wase no pe na abekọ de ye misaw na no anchianse abrewati asem ya mwasi abrewati ya honorable na madoku na babaye awo amadoku aje ono ne anchianse abrewati ya enyesa Anana omami woye MP ni nyuma dosu ne sida no no na musa paw no cheche mu kakra Nene fie gba no so na yo himia okay nti o fie gba no so me na me bai nti me bai na se yenye obi nsi a oyo titu no be kan ye nti na ma me pawo ete ene uwa reshem se obeboa wa ma abrewati adwuma no wen kama de aboachi dom abrewati adwuma ne de onua waja atu so beye nti waka so beye obeye afan na oyo de se kronkron a wodi abrewati de dama bia kra no anchiase hima betimi ato no nyesa enye se na wokai betumi ato eye ne dia po eye ne de po eye ne de Akuapem eye ne de po nana masewa no pe beda se me bagwa bona se amahwe wona machia ho yo me so be da mate ya da se pa kwesi hello chairman era wadaro ma mesre so be ma me be sima be ba ko abien bi fa ka ona me say na ya eti say oba ha de anya asem keto be hu say osi ade yo nso ne mpanyin a
wababehwe ne natinai ne niama aka nyina no won aba bedu advanced team no so aba bedu ha wo rehe enkomwa ni ade ne police for security school for ni ade kwesi ate se ho. Okay, security so very tight ewa ha me by me who say bamba for ewe enim ho nyina ha bamba na yere pa enya asem ketewa me who say school for ni bi so edikan aba school for ni bi so edikan aba ebi na won ayi won a wo ba be hia aya wadere ba be ye yero se ade kwete kufu to so ebi sa Oye, mahuse emfonin etwagu ko Facebook Okoman radio page no Okoman TV obo say nei ena nkonwa ni ade etwagu podium mbekasa wo so sene nyina ya sese to kama chinye ni ade etwagu ho enya agorikra kwasi na ukoye no yapo osaka yapo yapo mo ejemi first enya sam ketwa wonyina ejemi first wa ha na ha osi ade yo mpanyin ni bi so SC mo a won aba bidu advanced team sani amekan no mehu yewura odi asempa krobia asante ono so ye krontin panyin ne baako nana wiatibu krontin hisana ono so eduha eti mema odi asempa krobia asante ono so krontin panyin ne bi ya manisima no no so wakabi woni advanced team amehu say won aba bidu ahampring na ko bi asante na no dar ma che kai mo ache mi je so na important to say adom na kwa me huye na won se yakopon dum ya da so ti ase wadaruma me no ka say manyantie say waba bedru ye amonokro mosquito so aguare Akuapem jase ye dwumade ka say ne ose ade ye kwese kufo so abiese Akuapem eko ensra ne wofa nchempe ye nana oye ma osimkwatia nifi wadaruma advanced team no mokoya no hunu setup ne hihye no hunu sen hihye no de tene ya meka no eye fe moroso wabua no ho pa dimse ne wo vaser babe strano ne dione ne mpenin se won hihye no mimi aberma je wankasa wodi weni behwe mi se meka mi wieda hihye ne ye fe moroso ati se me no ka say de enche na ne bebana nya ba na yewura bedru na enema egoso kama na sa baby akodu ye ho ne de ye soronko san say ne wa fa nchen na makodu yi atenka ne te say atenka no de ni je ekura mbo de me de me fa ne say yojura kan wa unze ye nwura betena bengwa sui safi ani ojira obetwa edikan ewo na hinim enti sa afi ojira de ebe ye kra behwe na ne amunokrum ha mi hunu se eye ojira kan a precede no ojira na ngaza wo September enti wangaza wa hebi abaro correspondent no wa ede na ekosu biara obeka kireo mi wu se ahobua no eburu sokora ena hokeka nso ebiribi papa bi nje ni je nkwa nana edama sise mososo mode djumade de sa atuse ahye so mode agu akwam yebeba na yaba bebo chi dom amana kama no pai eda ase no bre no adaji ni aseda yehu ade jo nana Akrobia asante ye mpani ewo Akuapem kronti osahene boafansa ne mpani no eba ko ne na akase kwasi chairman yadru he Barima who say empe prebo hene asuna okay nana ewuku kisi edu da banka jase asuna hene ono so ababedu mpanyin ne ba na eba sakwa wo ha ono so bi ebetimi ne no aka bia bi sa o ma mekwan a ekwan ho kwasi
Yo, medase. Nana Odaruma Yamuachi. Nana Yamuachi o. Hello. Na Yamuachi anopai. Mejo so. Nana mpo mo ti sei. Ewrade adumboko na mo so mitia onu watiefo nyina. Eje so efe so yenso ye huye. Nana anopai de emse ahote no wo soro sanse mo wafo ase asuna a friend say asuna hene that is ene ugina mu pa Akuapem say mo de hye mo wafo ase ba fie nana ahote ne ankeka na ti say oh se o anopai o behwe amrukom jasima mu a ya asem ketwa wa ngasa ufi manfe na urura na ufi manfora urura un se ye o bibiri koso ha Akuapem ne de ya ngasa ye de me ngasa me ba Akuapem ne o bakrumu a anya ade a ese ye tutu form ntu behwe ahun ka okumu a na se enya asem ketwa ba ye ni abre pa nti movie program na mo ngasa mo nkofo mo bra na mo behwe na ekoso a ije no so fe pa because they do bani fi ankasa that is ade adikwadim sanete ankasa ye wo fast no reba no ankasa ni kuro di jam no person di bia ai yo so finish do fe oba na awe kapa ye na ya krado ya retwen no na enna wo by broni say historic visit wo by wadaroma wakuma so ade ni sen de na wo hwenim say oba obeka na say ebetogwa so sha Akuapem de ono oba na ade zade hu ni say obehwe na education akoso ni mbaburu ni ayensem ni ade bibia akoso fe nti yenso ye hwe nanim say obayi ono so ode na futu akaba beboa jasman na yenso ye jasman ni ye nyama ni ade akoso ni ade ni education so because this is osha education for education a ye mo fa ni ade no wo so hwe no ba won keka wo form be yenso ye gusu ayeye nti yenso ye bom ye boy on modi kakra ye nti ye hwe se o manhiri ba ono so ba be ka bi a kire o ma mo fa no so ebeko mo asum pa a mo so mbe yire won hu na omo sunyade no mo so ma da che ye niwa o mo ba be di echi nti Akuapem de oba de expectation de mo bon ye ni se oba de ono so why Akuapem na say the way Akuapem ono da ya anu de me so ba ono so na so mo be ka no so mo fa no so wo be fa bi na won so wo de abombra anapena ne be das ye be ba ne be bu machi dom na atimi aye kama yeso ya da mase na kama yo nana ye dase bebre ene obre no adan sabra bon no do permanent do mienu do abien do mi ye be ne aso kwasi Chairman ayania nana apajahene wa krado chete obia aye krado wa ha obia aye krado a enche kra wo be ba betina gwam panyin ni nyina afrosoro retwen se yenra oye mangosim kwatia besan aba betina sena won adi na chi aba na mame fa eyintwam se emise yakonifa yakwebenkum ene jasefo aye ade ba ko a eno so edanso kakra wo reseng eye manfe fieva flow bana on se wanga sisa ribbon sa dia ba bitwemu a kire se wanga ya Kofi Kasa a je se wanga ni agi kire se wo rehia won ro Akuapem no se ade yo kwasi Akuffo kwasi enche be ba ne be bu achi dom na nana friend is saying achempem osaka no mesaka chempem nana sabre nana o ne je no so atwa no ho kakra na me se makia nana so de da say ye no ebedi nkomo nti no brepem ye besen aba mo nchen die kwasi na pa ma me na wase ne adaje a wanya ene adwuma wabo anopai ye da se ye beba wo nchen na asa abeje eye update ye da se kwasi ye na se anapai pa kwasi je na anapai chief producer
lead producer wakojina Amonochroma wadwagum. Yes also an sa ye call Facebooker ofe mas was a good morning KB, my greetings to Odoya the boy AK Parkwesi Ziggy and Bella and I don't remember don't so much more pa we don't see friends of means ni mayo e dey grown animedi we dey say me say kayo oye action ma oka we another ma kwa me adi kwa me usaka means na John Davio kwa me time as me for 10 minutes na me phone la name say call no ba na ba bet me at 0551667755 0270 971 but answer na no yemfa yekọ Okoapem ahimfie aban hoy aban se won kwa me ana aban anim hoy aban anim yekọ aban anim na ye Kwame Perry acting programs ono so gina ho no ama yenya NTS ne ho so arrangement na sia ye convoy na ekọ wo mawie de na ekọ keteni Kwame from na jigumu ana na ye Kwame e ba ne sa Kwame from ti bi sabi na osofo nana ketesu untimi sa ketesu sa bibia anu ayi sister wu ye ayi erenze sledge ekamu onya san freno sister sledge spab na woboduku ni ade na keteni anje na nya na kwa am na emfa kwa am ni everybody ya nshada ye ketesu oju amasa ko sister ye ya me wa ka ha mane so na kwa mo tebe kana na me bo ache Lejoso maka empom today nyame adom obade de adom Kwame wadaruma me no kasa hina wujina hina butuo Sesia mabepie mu wo Akropong-Akuapem me wo aban anim na dodo na anim se wo frɛ ha ni nyina gina ahobo a ɔhyiade yo Akuffo ene eye ni ntanyene Kwame Akuffo na mu dia wɛn na odi kan na otuso abi no so abi se mu dia wɛn Pata ni wata se Abiesa o Okoapem ni wata se abiesa atoaso nti ubehwe ha basa sahodo kasa hodo asofo akese asambi poma be hia me metadi sofo nso wa ha wonyina edi mu bia ahemfo nketwa ne akese wonyina wodidi mu a obiara ye na ahofo ade ni akyea mu no enti ngepie mu hanu ma na chairman ye ho ne wa me na akọ no ahoboa no wahunu se mpani aye krado omo betu akọ dwumade na se ana me pacho me no ka se Okoapem neka ewa ha na nifa senior high school omo pasenti mehu se Amanfo bedo na etim na cars ahodo ada cars na police fo enso bebe wa hanom a wonso wodi ma wo nyina ba bitu akwa ne sa na Kwame wahunu akra na nakra na nakise Kwame kise do nko akra ni ginam mehu neka basni hu na nkata mu ye neka de mehu sesia eka so de ono wankwa na yese agro na ma o akra hire Kwame wo no wahunu ma boat uni ma boat bajo de bi jido tere makra ma boat o gina mu na anu ni fami hu no benkum no gina mu ma boat anope ye mo ache o gina mu de ni kwasi mi bisa o na Kwame o hwe eye bo ma ni keteni for from emranta na ekrado me ti sound bia o me no ka say wonyina wo mbatakari wo ache wo mbatakari fefefe me say ka say ko jom che no ma bom kakra ne hu say agro no eya ene mpampon so ne ye du ye wo mu ni say wo asesa akire ni nyina egu ka ni mu a wo reba betu ani enti wonyina so akọ tinaka afufuru mu a wo che wo mbatakari fefefe ubi ahụ aye papa ubi ahụ aye papa na wa wo Okoapem driver your friend is say opoku wa wo opoku me no ka say wa born see blue up and down opoku only ni body can give me so video happy mama kwa aba anzamiri fia me sofo na sofo nso edimo no so fini fa division na oka asofo a Claudia oni omoreko no ha opoku de oye crash odrese kama hu na hu se na no nyam fata no obadwuma kama e de Kwame me no ka say prosifo any security bambon se meti say osha ye FP4 ha na motorcade for mienu enso ewa ha eno achi no police for Akropong division for ha na mehu say other police
service cars nso mienu asambe ka ho ntine se bambo samde bibia da no kwanso na Kwame minia kwasi bohini wahunu kwaku bohini wahunu kwabra bohini wahunu dia owe nyina dia mate so dise mami mo kwabra bohini ye solar wahunu solar wo ho mi pato mi nya hu ni sanu na nkofo ni na mayira kakra obe wo ho isa za kamera mi no kasu kwapin na ka sanye si somu ye owo so ni pegiri eba bisi nti we say solar abibia ye mo no kwapin ni tune na nya no ni dim nti no owo but we see some ye Akuapem de achichi ne tuo ano Akuapem achichi Akuapem wo etuo ano echichi ze mekane Akuapem achichi no tuo ano won say tuo edi ahim ho atuo no omo jaja kakra gum edi bia kwam Debbie etuo bi anya enyi ni tiwa haye na tuo amehu so far ha no police fo won watu a wo kuta ujira ha but say individuals difficult tuo de nyen bi ebi nyen pie Akuapem de achichi Akuapem wo tuo ano enti Akuapem ahia pa etuo ne di ahim etuo ne kasa etuo ne kire se Akuapem na ahia yi enti kasa be na me gini me se keke ten na anka ketene bomane from ba ni nyina mu no yenya na hebe nyina mu no krom nti Kwame ye beda ase ene adwumaso a wabo ede me ana no pai that's Kwame Nana Kwame Perry acting progress manager no pai konkon boy fie na ni akwada na wabo wade wakogina mu amene wodni nyina atudwa se ne sefata kam anopai yes sorry so na yes formaliza obetimi afre 0551667755 and 0270191971 na also wo ba kumenu bi apesa wo ka na odi atugwa Brinity ajunbebo yenye obi wa hamna so fe ma so lo tin kan po ye mo achi eja boko na mo se yakopon dum ofe an po ye tio mi so ni mayo ayakai we aye be 3 weeks wo de bebo mu miensa o mi tirim me beba eni afa bra yo anopa emia se ma mo kan obi ade yakopon de man bia o se shaman nti we ye ni bia renye ne feda also the team Yakopon man on pay or the Ibe count. Moyro Yakopon man on pay or the Ibe count. 7 March, a 2 odd man also on pay or the Ibe count. Nufuga the man also on pay or the Ibe count. The mere the Oya one then cry and yes. That's it. I never heard that. No, so no idea Becca. Also, bet me friend 0551667755 and 0270191971. Now, so do I know this some Ababe Tugwa. Radio 97.1 Okumaini Ebieni Ekramuche Yo, mejo so bo ma fi mapa o bo ma ka fi no na mi sure go bi mapa o bo na mi sure o yero nya wani insam ne gani nya ma be ne ha ye Radio 97.1 Station Radio Man Kenya Okoman Radio 97.1 Okoman Radio Okoman
Swedish man Kenya, Okoman Radio 97.1. Hey. Okoman Radio. Yeah, for my boss, only to my pa or area for mine Ghana, any of the mine thing. Yesterday, Akropong-Akuapem, my farm, no mama wanting any of mobility, area for mine Ghana. Okoman Radio. Okoman Radio. Okoman Radio 97.1. Okay, so we are about wrapping up. Just about 26 minutes after 10. Okoman Kasa live on Okoman Radio 97.1. Let me say a very good morning to you. Good guys in town. Hey, Celeste, what Akropong and Celeste? I say, why Akropong? I'm Akropong, so Epoda, book a Celeste. Every cruisy. Akropong. I trust you guys, Baza. And let me say good morning to you. Sela Yawamwa, aka Manager Koto. Sela Prince Senyo, aka Young Prince or Iverson. And I've been here for a code myself, so I can say, Quack, me come watch and answer for you. And Uncle Quaisi will be Uncle, be an Uncle Quaisi, Uncle Quaisi, Uncle Carl, and a poet me come watch. So let's know. And I'm moving the children, Nana Crante, aka Authentic. Nana, good morning to you, bro. And today. Akropong the enwani Celeste the enwani Akropong. Another than kind of chaos. Oh my, yeah, anyone. Good morning to you guys. Now, Kwakusa for Ribinia on or one said, my Mitchell baby, I walk on Abua Sasa, the Kofi Ansong on their coach Namu, say assembly member, and the every way it's good so. Now, no, Kwaku can be the Kwaku, Tina man planning in the canon, yeah, ubet me and do good natural point. Kwaku bet me, Minia Kwaku, or Koda Jones Minia, okay, Jatum, and Rami Huna, or Bobs, and the street lighty was such a so better from Medicain. Unimia, no nimia, unim 20 do natural point. Kwaku dear, Yenimanda. What's happening? Bra Akro Life, see you in the morning. I will was I a seller. Kremu, Niama, Kesakasi Akoso, and Moboya de, we sell as a free more. And I am say, Ubi anyhow. So, yes, seller, and I'm ranch, I can't know, no maternity, you know, nay, or be born home or day, no way you do make a say, Eddie Amaye, and watch me boss obey Drebo baby. The man the hope, Nim Senche, now or the concrete Nikuguho, now I come, Kwaku, Pimco and him, Koanim, na a chita for a tawachi. Yetawachipa yenim ne obetimi aye enti Kwaku Safori Minia Safori Nana Safori or no nei aboasa de Kofi Ansong de ko ase ho nyina no ho no mpeso aso no na no me no be dan so aka manager obekasa ma you match ano awofom
media men ko me si form na kwaku enkasa ba ko no ko me ne be kasa chense onya mpanifo na acha to se du ba bia be mo e sa adwuma no wo ye wie du ba bia na ejina yi a na de ama no ato aso me ne be kasa ensuro na bibia etima friki wote me kan no pa me mo ache temase na ne ya hye ne mpanifo kan se ye makwaku kwaku breni safori breni no de akro live no de twa na kwabrochi na Akropong nam na bobia hunu e friki ye kan msent ase ya adwuma wache ase da efre kwaku manager kan na matiase mse menye asubrache kra pese ukọ da ma biasi form a meso me young ma beto aso na aye kama obe da so de wa kyerem se ono adwuma no ne pressure ne ade no kwaku nkọ wanka bibio so mema menu kwaku nto aso enti o nyina ate kwaku achi we ot kwaku nkọ na no hemi so kwaku nkọ ye obi ase kwaku nkọ kwaku breni enti kwaku safori sela ensuro bibia edadin Okoman Radio. Let me say happy birthday to you, Alhaji Aminu Musa. Alhaji Aminu Musa, Ewon Koko Fidelity. It's your birthday today. Oh, Alhaji, you are a friend and a brother. Brian T.D. Menna Nantia Mabe Nuya. Yonko Nia Prekope, Minia Kumana, and I pay. So we do our da. You're happy birthday, Alhaji Aminu Musa of Fidelity in Koko. Enjoy your day, my brother. Let's say good morning to you, Mami Wusia. Well, we know that I pay one of the invisible producers. Good morning to you and enjoy your day, Mami Wusia. And I pray first that I say Emma producers about for boy and Park J Belinda Opon DJ Ziggy DJ Donzi and I Kelvin and I come and said no pay me that's be brave. Me need the Kofi Ansong Baffuor me sorry so anisa. Now we can see my man here no Oma Betwaso at the Global Sports. I be some what we tell me so why I did Akropong Kasa Oshraw. Now you can see from Madame Charlotte CCF who are brew and I pay me my watching and Mama Rose and I pay Mama Rose also over a year a brew and I pay a very good morning to you. Thank you. Catch you sometime. Same time. Actually, me come and say, ye need your papa. Emmanuel Osainto or no NA author Edema Brinyangoma IGD baby I kind of book radio so a can come no or retired educationist or Chinese bedding come on no can brabo munsem and the acheme wa catch me was done book na abrabo no mo ye dina mo kwatina kra na for krebi ode ma no otikoko bi ase na openi ba so nchro ngoma na ode sa na people teacher na yi ti people teacher yi say yi mu nyina na ni teacher say okeka na ochina obeka nyina de achina wo no say free baby eni akobabi Mr. Emmanuel Osainto, a retired educationist and author of Brenya book, the popular Brenya book, and they can come for no a year Jumano. Bomodia Nochna, a bought no what keep per minute no a year a dianenu pe pound pe na a sheso Akuffo say no dubebo or braquent to Bomodia ni shower na oko sebia one with me at the 0551 66 7755 0270 191971. Good morning and enjoy your day. Okoman Radio 97.1. On the radio station. Okoman Radio 97.1. We bring on the best. Busy. Mania Ayo Okoman Radio 97.1. Yaba. We got it all. 24/7 rocking. Make me your radio. Turn me up when you feel low. Yeah. So sing along to my story. My radio station. Okoman Radio. Akuffo.
Okoman Radio 97.1. Akuffo Okoman Radio. It's your